Ahene asomdwe kan bako de. Enka won so nyame adom asempa me ho ye pa. Kana posna ambassador wo dendan wo ti. Oh, asempa. Wo say. Ene dada ho. Ene dada. Me dada me ho. Ene dada ho. Ma me grace apentin se o chia wo. Oh, me jene so. Belated happy birthday. O se wante wonka. Eh, asempa na woni ha. O se wante wonka. Oh. Na ante wonka na nya aha ye wono. Okay, Matthias. Enti a belated happy birthday near de mami and mami grace painting. The picture be me hu ye chese said de mami. I said oma ai omo mo dimple no. Yeah. E fan kasa. Me ni bi kasa me mo efe. Uni bi e. Smile na me he. Ebi ni o. Efe ye ne wa. O dada no. Erade Yesu. O de Obama mi drop picture send o there. Na fa ai tokro bi ko sha o ka tell say dimple. It's my grace we just said no when you your pass so that is suma when you come and your phone nyina say anti grace baba the radio say I think chaba so you bia na to no it is say afi no ko ne behia na wa woda ne to na what ase a e was say you celebrate mo pa anti no ye the radio say next month so e Mother's Day busome it be sell o ma meti ase a ya hoboa o obi ni mo china sem o ka ba ne die Mother's Day. Oh, obi ni mo china sem me dey so mususa omunya no mbe ya mame we na nya yire no moda eye mothers unless e bia opa bia wo yire na wo kunu maame ni ho e na wo hwe so a adom ha ye de hihya gu akwan so a eno no nya de ochim wo nko a obi wo ho no ma ne step mother bi na tete no hwe no a de na du ba bia wodu no e bi wo sabada ye ne tema no almost safo na ye celebrate ene eye ema nyina nti no me gidi se bia wadi kan do video ni ade na badada yegusu edi ho dwuma ya bibia ebeye kama onyame onhye ye nyina me mame mommy baba Kosa Adesen or whatever community 25 mommy onyame onhye wano pay na onyo kese mame me do pass so na owura mankwa oga odumase ono so mechia no e na me mame ya mage ono so wa mahia self station na ye in charge kese me mame no modoso ye no mame no modoso listen me nyawie ye na abrabo answer na be call listen so no so him said the month of May ye kosola baby Adom. Yeah, baby Adom. Yeah, and your best friend of force omo meboa yen. Omo meboa no baby Adom. Yeah, ko celebrate wo orphanage ho. Didi asasa. And me me CJ say me medical say mo beba Friday. Wo de bibia pese wo di kan. Asempa me koye arrangement afototo ne mama me koye adwuma ne mama. Dabi. Me koye. Okokwa we ma won kosola. O dis asola na waka na mete o. Sola ye ma won ko. Me so wote na me sola. Enti no ye be ko sola. Na ye kwa ya doye. Enti me sew. E ho na ye orphanage home. Enti mo kakra obenya ya nwa. Ye sika kra na wo de beba. E se ntoso bua ye den so nye hwe wo de ba ye ni be so. Na ntoso na kase na ne kan ye den. Enti bia nko mo nye ni sika. Amanya ma kan one bi no aha ana se we ni sika kra na ye ko ho mo betumi ato ho ma betonto so de be free ha be ko no want to me ankipu ni ya be ko do no waboka so bayire wo ho nti mo ye ni sika betumi ato bayire ni ade nti se ye nkwadan tade bibi bi a won nkwadan paboa ade bi edi siesie nkwadan ne so benya ni gie wo mu no mesel wo de fabra wate na ebebo ye chidom o me na ba betumi ye kwa ye bese ye fi ho no for 1 year she anytime she yamo zero seminar ya di senior ma di jare la baso detergent just bibia nyama ya di chifom yi aw bibia wakoma mu no nyame beka wakoma no beba chofa beta ye chi wate na yenkoye ma ne nye fe na enra ayi e ma me ba ko we cry a bema mpomini bema jo US or ye say oba na obedra obeba betachiri na wankada obanka sande but obeba ansana yakọ na obi opese oni yakobia so akwanya wo obi wo opese okohwe ho na ide ekoso bi akwanya wo obi kwatumi adopting kwara ni bia na so adopt orphanage no so support kakra no de niam akọ nyame hyem nyina in advance ese bo bekan ho na yaye amana ye
fe enti onyame enhye bebre no a Margaret apente mate onkra ni nyina ate mahunu ni nyina yedamase na asempa nti eguso ye hobo ya master te parking na ye kosolai na mededa obokrata do eto aso amana nim se nra metie sa school feeding sensemi metie ho asem ewo obi ekosi senso nra na omone Minister of Gender Pierre Bako kasai unse asempa adwuma na ye no eye kasa adwuma untumi nye PR na wonfa koma ni akire se ususu se na se bia asem troni ye bebisa wasem response na wo de beba na beche se oni pay he is on top of adwuma oye na school feeding Ashanti region for you so omunya omunu aduane enen kwada ni bi kwatiti because akwada ni bi ho no ma ni motivation no de ko school no eye aduane na okwa akonya die because okwa no ma me manisika papa manisika intendo na ni da so mudi abasa mudi beye adwuma na for months a emayi hyase agitate ye according to the women nature say mo engage wom esa munyo mo tenase aso mo hu hia mo o masa mo mfa mo ho ye bo beye bia mo nye to the extent so mo say ye wo emani bi on mo na ye in charge of a school feeding say when ye ase to ho acha adwuma to ho acha adwuma sa na wo ka no say wo to officer say to ho acha tutu aro no wonye allowance onyi hwe ye to ho acha adwuma na wo te Minister of Gender hon mo ya na enti no it is high time sankrofo won munyina teto no ye de me tax amitua ma ban no eti omoka aspiros asamo no wonder say be on ma wo papier kwa na kasa wunya because someone kasa no omu ni mo left from right e ka adwuma we ya asempa e ka de omu tito ye ne de nra obegu ne hu fi poto e wo ekosi sensu ya ka ye be no 100 times than de omu tito ho omu ye adio enti no e ma no omu bo mani kwa ma ne ho ontu me kan chem se me nkotonto sabode nko no aduane man kwada na sika ka ma woso de ma me mfa ba me e ka na me ne ma no adantia sie aju na ifia ye bedua nua enua no ye ye mimpese si asempa ma me nko na me ba won kan hwe wo shirt no nice nice pa so de ma me nko mani enye ne pen ma shirt nice me pa twa na ma hu Daily Graphic da wakata pato me adwuma me de mani ntanye na Daily Graphic da wakata yi edamanim asempa nsem e wo ha no de edoso pa na me hyase e wo Green Ghana Day ye June 9th wo share Daily Graphic e wo ne fa etoso edunsia na panyifo e kyese nyame yadoma eye June ne bosome no nde etoso enkura besi efiada ene eda wo mo etoasi wo no se Ghana ha se no ye Green Ghana Day 2023 ti sada ne dura asempa wo ba na wakopa nua ne bi edu wo se ya na wo chiche ne bebre no na wapebi ba no wabedua na ha kura nka wobedua wo mfa ati ho na na ati ho no ba ya mo paake no ana ho enye yi ehi na obedua wudua no wudua no bedua we media no medua wo ekwan no so ekwan hiva kota so na odia me ka se me se kwan so na uka kwan so ekwan so a bia me ka from Accra to nkoko kwan so na me ka wa hwe enti ye be no pepepe na aye kama na wonim se empanyifo ekyere se enua no ye fruit die wom sanso na kyese dua bia bi se yesi dua bia yetumi edua emaninyini ne ma ye nwini ne de wo se yedua na asempa wonim afi we team na eda so no wo mo ekyere se our forest our health na kyese ye kwaye ya pomuden eno ene etipo eda so se no a na CSIR mpanyifo de ba ya no mo tese mahogany no mo ne kokrodua no ne ade ne nyina no ene odum ya nhwe yi a abrabo gwawe ne ya sa enwia dua yi ma yen ka ho asem kakra da no kra ne de besi wo de bokratan wa ye de asi dabi e de na peso every year ye dua ndua but ye kro ya ne ye twa ye ho ne yakɔhye na ndua kro ya ye dua yi ye twitwa ni nyina na every year yasia boka adua ndua yesi ye afforestation ye wia yakoye deforestation and ye kro yawo
every year ni assign this card bi enu ya se wutwa na wudua eno na ye papa no wutwa na wudua da bi asempatie se wutwa abrapoku ahwe da bi menka se twa na ye twa no mfumsuo se ye twa no pepepe dia no problem but galamsey na ye dey say no e wona ye asem no but at the end na ye better say ye betu na mo wadua ye didi mu say kwaje whole kwaje Yebia na kwaye na ye say yakodua ndua tu na ya peti sika ye didua ndua sika de bi kom sika ye didua ndua na ye kro ya fa kire party here ska na yakosai kwaye no ewia ya say aka se bedua ndua anyway kwan bia so wo se dua de wo se ye dua no enne no dua na ye mbo ho ban de ye dua no enne no ayire so amfiedu no machi last year na abanyini na abaye kama ni nyina mo de statistics aba e wo ho enye no kre za enye no kre anse ye gusunsuo enyini ye bo ho ban eti wo mo kyese wo hyemu a afempim no ne aduonu ba ko no green Ghana day no na esusuye no ene se aba no e hya toto neoma na ye kwaya na ye hwere ebia na asempa ka ho asem kye wo no yetumi akeka neoma sieni na wonim si last year no wo mo kyese target a na wo mo ehon ebroso kra na hyase na kase na 2021 ena mpanyifo de bebo ade na emu no na wo mo ehwe nim senka mo betumi adua nua bese 5 million ekowi achi na mo adua bese 7 million enua ebroso pa eno achi na wo hye ayafi atwam na de mpanyifo ehwe nim no ene senka ye betumi adua enua no bese 20 million eno na eye target ekowi achi na ye dua 24 million enti eno so ho asam eda ha na wo mo kyese afidie no wo mo se omo edi aba from bese 10 million no wo afia na moto ye betu no na eno na ministry no echemu ya omo echese se no wo mo epese wo mo ehye na wo hye 20 million na ye dua 24 million dua no last year na bese 7 million na ye dua no 2021 no wo mo ehye se anya hye kra no bese 23 million enua ene echire wo mo ebehye ni nyini ni ye se de be na ebenyini akọ animu a enkoba se ebehye se de asempa eka no eno ho asem ewo Ghanaian Times de bokata yimu na Samuel Abujinapo ena yeswafo a wo hye yensase eni amu agudie so ena edi semwe atudwa ewo hayi enti ni fa etoso dunsia abo amane mede wo eba kratafa etoso miensa na asempa wonim se Joseph Sian Japan edaha ona ye chairman Edma Jospon Group of Companies ena Marcus ono ye head of sales Africa Marcus edaha Comtech GM okay ni nyina ne say Jospon Group so ahu na Austria aban no na aban no Austria aban na ba abebo Jospon chidom ye ka say no $30 million eno ye facility a wo mode ba abeta chire say ye wo man yi mu a ye hye na ye ma ye ho efie kakra say bedru honum no na oman ya yetumi ye production emo say ye di emo pa meti yi mecha kokko maduane a ye mo emo no style bia bi miginamu enti ne no bebre na so na wo man mu a aduane a mo pepa no na ye mo na se emu no production ebekọ animu na anisode hu na mpanyifo wo no ebeye adwuma no na eye Austria aban no abetai just na chi with $30 million facility a wo mo de betoto enioma enti lunch wo mo de hye so ya omampani akufu ekobie no na ochese obo Austria aban no abaso ewo adwumaden ene achita sonko a wo mo de ema na wo hwemu a Jospon Group no enye se we nkwa no ma ya wo hwemu a recycling wo mo edi wo dwom wo plants recycle a wo mo eye adwuma ni nyina no eye Austria aban no na etai Jospon na chi na omampani akufu asanso de aka ho ya ochese Austrian Chancellor ka Nehama wono so omayade ewo eye wo manamo to sie so wo Ghana na sa ensa hwe ene wo ba Ghana tie kase no wo mayimu na omo echese ukọ Austria wono ma first time a wo mo chancellor bi aba man Ghana mu no enie enti wo ha se ya cheso ne omampani akufu ado eye ches no omampani na ono free juice ana so omampani dia na se ma so omampani pe calipo ntino and to sha calipo no ma hwegu wine glass no okay
eno mo ye cheers no enti ho asem eda ha de be kan say Gospel Group of Company eja ye mamoni adwuma wate ye mamoni adwuma wo bua Ghana ba ni fidi nwuma so man yi betu mpon de a wo ye wo fam de nyame sha no ma wa hoden na efa koso ye adwuma yi efa mo man no na we su no sanso create employment nipa dodo na nya adwuma ye ewo mu enti Joseph Siawe Japan nyame nya okese na menfo krat fa to so audio no time o ya so sa ene ma menhwa se na story bi ha okay ma menye daily guide na me fa wie na se me ba daily guide a ne fa to so ensia we de nana ye boye mu ase de ma wo mo ni adwuma na onyame enhira wo ewo wahini mu se otufo osetutu ye otusu mienu asante hene wo betena na dwaso ohun sika kokko adwa no so no efie pore aduonu nan enie apiado bia otena so na enyanwo no nti ene yawo no anyina bedru se ya no ehunu se nyame ehira wo nti otufo ebedi eye ne 24 years eye enhira ene adom ene anigye nko a eno ho asem e wo daily guide ne fa etoso ensia wo sakanda bokrete ya mepa chew wo bekenkan e de amamme na asempa medi wo bewie manya ntia adobia fa video no to o mama wate fa to o mama se samsam ho na CJ wo yi samsam e na CJ wo no na de akua e de to ho no ma ubehunu sansam no okay sansam nie ho na CJ wa odi ne dwuma no wo se omuguso eye kwan no eye nsa wo mu kwan so ani omuguso ye kwan no afeni a branch si sansam kwan so okay ti ho na wo ho sa no CJ ebi breo wow sansam ni achirichiri bia o te kwan o mo fa so ni samsam CJ eni achiri bia o wow ho nie ai ehwo na wo hunu no ene samsam for momra bontio na ya to amo people's forum na wo fa sa kwan we so na ha de ye o but de ohun ye asphalt o say ye hunu sesia no ye asphalt asempa wo ba se na wo kɔ no wo fa nanim na wudrum ho no ma na hunu si yes we do samsam kwan so na hunu si yes wo na mo kwan so tese eto de bia obebisa ho senti eye bone ben pa bone ben pa ena omanfo aye sansam no she o say ahaya no hotel bi na ewo ho sa no hotel blue bi no eye hotel na chese wo dia mane me se makọ ho pen ukwa fasa kwan no so akomwa university bi wo campus wo ho no na me pese be bo university ni din eda me koya me kode udwa me koya no security chese long kasa tenten ade e na isa ye tibaye sije be se kwan fun pa na ba bi wo ho no ma wudru aka no enko se wudi ka kase echi wo so ye ntem na pa ba bi di utifa wo pa ba bi di utifa e ho na sije wo ya obebo ye ho amane no omanfo e wo samsam ebre Jansi no nie na mse jansi ne so wohunu ni amana de da ha yada ne manho na asa wo so tu manho anso tamu na wo hia so akwakwasa bie no aha ne ye asphalt wuramu ne kohye wani so ade enti abusiafo enche ya be join CJ ne abusiafo Aisha Ibrahim Caroline Tete omunyina guo na afei yetumi ede abro live on Adom FM and live on Adom TV. Stay tuned etie we kakra CJ asampa chen meko da ai na ora mankwa wo so bi